Archbishop Lambert Binomugisha niwe yayebembere ikitambo cya Miseki. Abeja 25 nibo batunga konfirmansiyo kandi bashabokwe hayo hamwe no kuhereza Mukama. Mukama abe nemwe umwe ndiyo muhanda ndiyo bavu muhanda ndiyo mawa ndiyo rukiri konka harukika kabita karungi nisi gamo cyanga kikiza shanga bisunanka atanashoma shomereri ndieterwa omuhikirire Petero abo kuba ombyafayo byedini. Petero niwe nka papa wo kubanza abo kuba niwe yakwasibye usumuruzo nasemerwa munonga ahabo kuromwa nange natunga isakramenti ya konfirmasiyo zoba cyabe kintu cyurungi munonga ninyenda kusima munonga administration itwe kabazire kandi nyonjana no kusima abashamesa babita babemba twegeso mu gihugu siyo nayakira mutumwa bwera ko kwentumwa za kitungire uza kumara nkore mu rumekerezia. Omuganda makora bebembezi ba municipality batwira bebembezi bedini mu cyaro cya Bunyariri kwenda ngo bakashabira batura bamanye ntunguka otiroho no kugumiza mbakarwana sobwinazi. Abayita bo mu kitambo cya Miseki n'abataka b'icyange cicona kandi bayihananjije uwo kutamani omuntunguka y'amakagabo. Askurotine cyo kureberaho ukarebire Sonyo buntu buhabuzi obutukwiho mu kigambo cya Mukamerizo. Atakake yatuhereza akasente obakaje mutukabika ku marumwaka gona. Twamara kabika akakasente ninyeta kachiko kanje twine mitware ibi tuzukorereke. Okwatanisa kureba ngo box byatandikire tagira babushokonkora. Jesaba cya pastor zabandi nabo babase kopa nkeki bakabasa kombeka ibyaga byabo. Gashakwa Evans Taremwa na Ben Muhozi.